Почта өрөткөндөгү атмосфера. Настрой кармайлы. Çok, bir yaka boş ver sana. Desene sana. Красный, блокируй! Красный, блокируй! Красный, блокируй! Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз толугу менен кошул. Жоламанга бир упай бердик, аз кызыл партерге коет. Атмосфера сон. Даже казак бир туугандар да жоламанга барайт атат. Төрт бал. Пошел, Джолома! Пошел, Джолома, пошел! Таблоны карабайлы кой, таблоны. Есеп 5-0, биринчи бөлүк аяктады. 5-0. Мастер спорта международного класса, победитель PVL-1, чемпион России, победитель первенства мира до 21 года из России, Дарислав Бомбата. Его соперник, ему 23 года, рост 167 сантиметров, он мастер спорта международного класса, чемпион мира, чемпион Азии, двукратный чемпион PVL из Кыргызстана, Жоламан Шарченко. Арбитр на ковре Борис Ютимиров. Давай, держи!
Bir upay kızıl koyup Jolaman'dı partara koy. Hazır turuş gerek, jazatpay. Жақсы ешнәрсе қалған жоқ. Dağı! Durma Joki! Yes! Esep, iki cetti. İşte değil, sevdiğimle. Şuna 1 minut kaldı değil mi? Joki boşa koltuğu baylatma Joki! Joki boşa! On sekund vakit kaldı. Давайте, еще пошумели!